показываю. Целая бригада, мы задержали, 249 батальон, мы захватили эту комнату. Beredar video memperlihatkan sosok prajurit Shenya yang menceritakan keberhasilan mengusir para lawannya, yakni prajurit Ukraina. Video tersebut diunggah akun Instagram @infokomando.official yang kerap kali menyebarkan update informasi peperangan di Ukraina. Seperti diketahui, prajurit Shenya turut membantu invasi Rusia ke Ukraina. Dalam video, prajurit tersebut berada dalam sebuah ruangan dengan berseragam tentara khas prajurit Shenya. Ia menunjukkan senjata yang berhasil direbut dari para prajurit Ukraina. Sebanyak 2.500 prajurit Ukraina kabur dari pos penjagaan. Alhasil senjatanya pun turut disita beserta kendaraan lapis baja. Сбежали. Вот мы захватили целую бригаду, самая большая бригада в Украине. Пока нас не убили, мы воевали до конца и держим до конца оборону. Мы такие росквардейцы. Показывали, доказывали вам, кто мы такие. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.